Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ini ya video bang kejo nilitum dak Silchar pertesi dola Silchar pen mang nilitum Lumding anche dam ikko pula asida non mang dak Silchar railway station asi dulu yo don malitum non dak Silchar tu direct Lumding lo kedam jilasi tuar ajo lom nilina paklang poniko a view hai bang ke don malitum non bang ke nilitum dak Silchar railway station pen mang ke non baju troksi lo dak pen ke barik jike don malitum pen ke Lumdingan bang ke baju tira cetim kamsile dampo don malitum non malam so pilote dami ko nilitum dak Damchara station ang si dulang yun naman ke daksi sangwe lang yun Damchara station ang si dan malito Jatinggalampuran wala yun ang siya Jatinggalampur station lo dan malito mati non si New Haflong anak lang yun Marto New Haflong railway station nong si dulu Marto
sana je thap ong masya di ok ai ni laban dak yo non bang ke mandar disan si nang le chalang le tum dak mandar disa railway station ong sedo non mang ke non dak crossing doi bon non mar tum dak mandar disa junction ong sedo non mang ke don mali tum non bai ni le tum yo dak Lumding railway station nang le lo jo Silchar tu direct dak Lumding nang le lo non mang ke ani saman le jo nang le kudu mana yo dari dunia ini dari jom sawi pada tensi cokong mangkok ko nggak cuma kayak tambah apa ya nasi punya video macam punya vlogs ke ni lapan sih tahun kau pun dan malu Silchar tu Lumding vlogs bang ya lapan sih ni tahun kau pun video bang ya next video macam next vlogs ni itu kita bisa naik ke malu